Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Бүгін число 6 июль 2025 жыл. Ноқаттағы бұйырса сіздерге ушул беде, чөп, саман, престердің бағасын қолдан келішінше тартып шығарып береміз. Сіздер андықтан бір-бірден лайкты басып, қолдау ретінде комментарий қалдырып, ушул биздин Байкеди каналга туғандар сөзсүз катталып болуңуздар. Сіздерге ардайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду буйруса өз убагында чыгарып турабыз. Азыр эми ушул чөп кандай болуп атат? Бир аз кымбаттап баштаптыр. Эң кызыктуу видеолорубуздун бири. Мына чөп кимден экен, бирок ээси. Ээси жок экен, Чөп билбедиңиздер кимден экен? Сатып бұл жағында. Ассаламу алейкум. Кимден екен чөп? Бұны негасы жоқ болды атқасын қарап тұрады. Қанша білбедіңіздер біз бағасын? Şu çöp satqandарға нысап берсін да. Шоңырақ несе сатып қалған болса, өте бұлар. Майлы, әрқандай адамдар бар. Ассаламу алейкум. Шеп қанша екен? 240 сом. Қаяқтың чөп екен бұл? Көкбелдікі. 240 сом. Шеп номер қалдырайлы ө? Қызыққандар қойыңа ке, ондай дөң әке. Сатылып кетсе, жақшы. Қанша базар бағылды әке? 220-дан, Солаңыз берсін әке? Номерін бергісі кебеді. Ол тазыда бет екен, қанша екен? Есі жоқ екен, бірақ. Есі жоқ. Тілекке қаршы. Бұна беден білбедіңіз бәке? Сізден бә? Чөп бұрау өте көбет тығылып кетті. Бұрау бағасын ең. Чекеден бірісі білдеурелші. Саман қанша екен? Бұл саман бұл чөп бі? Саман пресс. Қанша досым? Қанша? 220. Бұл арпа жа бұдай? Арпа. Бұйылғы да? Қаяқтықы бұл? Башбұлақ. Батбұлақ? Башбұлақ. Башбұлақ. Солағындар берсін әкелер, Сатылды қаншадан кетті кен? 230 сом. Бұл қаяқтық кен? Қақ. Жақшы. Мал беде білбедіңіздер бі? 320 сом дейді. Байкеди деген. Содаңыздар берсін әкелер, Шыңыздерге егілік. Ассаламу алейкум. Саман кимден екен білбедіңіздер бі? Сатылып кетті. Қаншадан кетті екен? 200-ден. Бұл арпа бұдай ба? Бұдай. Қаяқтық екен бұл? 30 адыр. Дарагасы берсін екен, Сенен бүгін барсаң тағы. Ассаламу алейкум. Беде кимден екен білбедіңіз бі? Kimden ne kadar bede bilmediğiniz var mı? Bilmedim. Bir yaş kalıcı dedi. Таза bedeler şey. Porterde yesi var mı yok mu? Porterde yesi yok. Baskanğa mesle kaldı. Saman kimden ne bilmediniz mi? Satıldı. Bu kaçtan gitti? 180'inde. 180'den. Arpa ögence buday beken. Bu adırdık eken buday. Buday adırdık ha.
Assalomu alaykum. Çöp kimden ekan? Sat qanchadan ketdi? 250 dan. Yaxshi ketdi, qayerga keldi bu? Ha, qaq. Buna bedechi? 350 kamvardan turar satılır. Bu lekinchi o'rim ha. Nomer aytib qo'y. Aytib qo'ying nomeri. O'ta qiziq bo'ladi. 71 85 10 10. Bo'ldi. Qancha turadi bozor? 310 dan beri. 310 so'mdan berib berdinglar ha? Bo'ldi, qancha tor? 100 da kerak ekan ha? Yaxshi. Sodangizlar bersin. Lekin bu parçalandı. Pul qancha ekan? 350 kam var. Sizdanmi? Nomer aytib qo'ying, shep. 507 42 88 89. Sodangiz bersin aka. Qayoqda qil aka? Qurban qaranlığı qarashu. Qarasuv. Bozor qanchadan bağıldı aka? 330 330 so'mdan berib beribdi aka. Toza beda bu. Mana jarvam qo'yib tur. Çalыңızlar, şart aparıp bilip buyursa. Tuğanlar baskanğa mesaj yok. Uzun mallar abi. Oy boy. Assalamu alaykum. Beda qancha ekan aka? Qancha? 350 so'm. Qayerda bu aka? Qarasuv. Lekinchi o'rim ha. Nomer qoldiraylik o'shab. Bo'p, sodangiz bersin aka. Somon qancha ekan? 120. Bu arpacha buday. Aralash. Shuni aytsangiz. Qayerda bu? Qayoq? Hozir. 220 deydi. Şep qancha puli? 350. Bu beda emasmi, bedami? Beda ekan ha, bo'ldi. 350 so'm. Qayerda ekan aka bu? Qarasuv. Bo'ldi, sodangiz bersin ha. Nomer qoldiraylikmi? Bo'ldi aka, sodangiz bersin. Eskaladi. Baykaji degan. Yaxshimi? Qaysi sizniki edi? Nao saman kim ekan bu? Ha, qancha bular aytdi 220 deb ha. Unda bedan bilmadingizmi? 350. Porteri bor odamlar qisqasi bardig'i chöpga chiqibdir da. Assalomu alaykum. Samon kimdan ekan o? Pul qancha ekan? 220 so'm. Pul budaymi, arpa u? Sodangizlar bersin. O'ta ko'p. Biroq bolari negizi qimmat o'zi. Çındığında. Assalamualaikum. Aleykümselam. So'dil beyim. Yaxshi bo'libsiz, yuraverasiz. Rahmat aka, o'zingizda. Çöptür tığılıp ketibdir. Biroq bahası dağı qimmat degandek. Assalomu alaykum. Shep qancha ekan bulu? 300'e satıldı. Bu ne atı ba? Ha, esparsa ha? Bo'ldi. Nomer qoldirayli, da olib kelasizmi? Ha, bo'ldi. Siz oldingizmi? Sodangizlar bersin akalar. Satıldı o zaman. Satıldı. Qanchadan bo'ldi? 200 dan ha. Bu arpacha buday ekan. Bo'ldi, sodangizlar bersin. Şef qanchadan ketdi? 200 ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Şef qancha ekan bedi? Puli? 350 so'mdan. Qayoqdiki? Qayoqdiki? Qarasuv ha. Nomer qoldiraylik, shef. Bo'ldi, sodangiz bersin aka.
Şef kaçtan geldi? 320'dan. Tazı da bedegen 320'dan satıldı ne real nibaları. Assalamu alaikum. Şef kaçtan geldi? 320'dan ha. Tazı bedegen ha. Oldu. Nasıl anlaşılar? Nak real nibaları. Na çöp. Çöp kaçtan geldi aga? 250 so'mdan. Bu ladır çöp mü? Oldu. Qayerda qilgan? Jalpaqtash. Mana tuğanlar, realniy bozor. Bozor o'zidagi restorandaagi realniy bozor topib qo'ydik bo'lsa. Ha, chiqib o'ta ko'p kiribdi-da, bundan qayerga girib o'tadi. Buni tashqarida qolganlar o'ta ko'p ekan. Pul qancha ekan aka? Puli 250 so'm deydi. Çok belli gibi değil mi amına şöp? Yok. Sizden mi? 40 oldu. Kaç eken pulu? 250. 250 sonra. Az aylak çıkarmayın. Doğru. Ara çok gelmeden. Buna son koçaga çıkıp etken bedelleri. Otbay. Buna tuğanda. Öte göp. Göp. Buna bulacaklar da durat. Bunlar o hali bazara girelek bularca. Nomerleri yok da. Porteri bar adamın kıskası bardığı. Çöpke çıkıptır da. Tuğanlar, şunday buyursa videomuzu jintықтайбыз. Like, kommentariy qoldirib qo'yinglar.